Tau tupu ai e na wana lofa fua ya te tatou mane ya pepe se ya pepe se alelu ya fafetai ya pepe se ya pepe se alelu ya fafetai. Ia, faamanuina le suafo Iova, Iesu Keriso lo tātou walii mo le tātou whahola, le anganga pa ia lo tātou fesosoani sili, whaatalofa tuai i a te outou, i le leia fiafi, e le alofa maleanga le leo le tātou tua. Le tua lo mātou tamavi ia la ua fio mātou wa fea, lo nofo a li o le alofa tunoa, bala aulia ia, oe ma le ngalue o lo mana, o oe o le molimau, e te molimau i le alo, o mātou whaamoemoe i a te oeanga pa ia, o le mātou fisosoa ni sili, o le whaia onga, e te awa o mai a te i mātou, o e nofo tupu i tutonu o mātou loto, e te whaasinohala i o mātou tangata, e te au maia upu i o mātou ngutu, i le temi i mātou te moomia ai o lau whaauunga, e ngausi ai le amo o le polonga, o le poto ma le whaalinga mai a te oe wala aulia la ua fio se i e wheta lai le nei a fiafi a oa o i o mātou tangata whaatonu i mātou i ala umo le amia tonu. Ai maise a wafionga whaamanuia o i le whaalongolongo a lau whanau le nei a fiafi a o whaonga ina lo nei tangata e ala tuai lau whiau e le nei a fiafi whaamanuia se loto seisi o mafuta mai o nor suafo o Iesu Keriso o le mawala au tuai a mene ma mene. Ia whaamanuina le suafo o tātou ali o Iesu Keriso, le fo o maua le nei a vanoa e mawhai ei o le tātou whaasoa i le upu a le atua. Amen. Whapeo na vea lea mata i ta iala i a te i tātou, o lana upu, ia, o le sulu leo tātou vai, o le malamalama leo tātou wala, ia mawhai o na a vea le upu a le atua e whaima whaasino manga o le tātou sāvalinga, o tātou whanoa i leo langa le nei, le tele o mea o loo whapeo na ruti ai le tātou fōlaunga, au ne ngalo i a te oe, ea, o umo na iaile fiongpa i a le atua o loo whailoa mai eilo na fina ngalo, mo i tātou, whaatalo whatuai pe a whai o le teimi mua le nei wa e a whea irunga o le tātou plokalame, ia o Kevin Uruiva le nei, whaatino ina fo ise au nanga, o le au ina le la fiongpa i a le atua, na le mawhai o na wha au ina le tātou talanoanga i le aso sā, ia ono re tūlanga o le whaale tonu o le tātou internet, ia tatalo i le atua a tonu o le avea le malape le neia fiafi, ia tatalo foi, ia tatalo foi mara tātou plokalame, ina ia mawhai o na o atu le upu o le atua i lau finangalo, ia mai se foi, ia o seisi o le awha peona e share ina i le tātou plokalame, ia share le tātou plokalame i lunga o lau timeline, a vea o se whaamanuianga, ia pe share foi pe ke tango i tax, seisi o lau ainga, ina ia mawhai o na maua ia le upu le ola. Amen. Ala tātou o le upu o le atua le neia fiafi. Ole, tusi a teo teo nome lona mta upu se fulu maleiva, o lo iaini upu e whapea. Awana i tūla i atu se molimau se to atasi, e molimau i se ami o le tonua se tangata, po o se angasala i angasala umalava e angasala hai o ia. A o mau a e molimau e to alua, po o mau a e molimau e to atolu, e wha mao ni ai le mea. Ia pe wha mao ni ai se mata upu. E o loo whai mai le tala le tuspa ia auane i e molimau na o oe. A whai e te alu e whai se molimau. Ia whamai auane e molimau i totono le whale wha masino. A o ina whai le molimau. E le e mana o mia le lua ni molimau mau tutu. Ia po ni molimau e wha mau ni eisa mata upu. O le lua la, po le tolu o molimau e wha mau tuwi nai se mata upu. E to tonu la le wha masinonga.
e tā ua lai tutonu o le tusipa ia, le lua o molimau. Ia to o lua tangata e molimau I se me tupu. Ia, a whaina, la tu se isi whai atu ia te oe, pio o le tina o le ainga, la tu se isi whai mai, no uva ai lo to o lua lai lungo le pasi. La ti e pasi lungo le pasi. Oe la ki whai mai, lai o lo ko lua langa laku langa usu e whai ngā luenga. Ngā laku sisi whai kia oe, ngova ai le le ia ku kamala ki e pasi. Moli maulana to atasi awala ke lua misa mo ko lua ungi la kuloro ko lua la me ngai ke pasi asia la ngai kasi moli mau la kasi le tangata la na fai atu ya te oi ele te me la ko ele ska ngaka fai aku ya ke oi pe yang o va ya ku kama fa longo fura le upu mai pe lo no winga ele o shua mai pe yang o va ya oi la nga ya fu pe yang o va ya ku kama la ki pasi ngai la o masau o si kama lo fale o la sa fai nga wenga ole upunga e whaalongoi ole pei. Lono winga ele I mauti noa le tala. Le ua e nganga lakos ka māloa e sa vali e kuro marwhalai. Ku kā isko inga. O ka e so saua. Ka luai. Alea, lana e whaalongo fume ole pei, e te leo mauti noa tasi fo le mori mau. E te leo mauton. Luatu la se si whai atu te oi. Langa o wafu ngo va aia ya ku kama lungo le pasi. E ke foi mai le langa le whenga ruenga. Ai ke ua ruaku le simoni mau mai vai maki ki ngā pasi anga le lama ku kama. Lona winga lo, lau a to a lua mori mau tutu lona winga. Ma kua wa confirm lo la inga. Confirm I nā tangata mori mau. E sa ora le mera tupu. To a toru lo la mori mau. Longa winga kua faamautuina lava la. Ele teimi o mele teimi nei. O la lava e pisa ka ngaka fwe mai. Ele mo yangi kala e whakau ya Yesu. Fwai tangata ele mo I tala e whakau ya Yesu. E whai tauru tuspa ia. Mori mau ai mātaio. Mori mau ai māreko. Mori mau ai Luka. Mori mau ai Ioane. Wha mori mau. Ele ngā ole koru. Koe mori mau ai Paulo. Au apostolo umana moli mau, na iaile tangata ino ia Yesu na ola ile lalulangi, na maliu lunga sātaro, na moli mau moli mau to ofa, na toe tu mai na Yesu mai na ye uoti, na moli mau foi, wa manu lo Yesu le tunga mau, na moli mau foi ya, o io le ali o io le faaola, na moli mau foi ya, o io le faa moenga. Amen. O matua iaia mo meo o pine faamau ma moli mau tutu. Na iaile tangata ino ia Yesu no ola ile lalulangi, no ola ile tino, o ia o le atua liu tino tangata, o ia o le alo o le atua. Amen. O ia o le tātou li imo le tātou whao. O le fo ilae moli mau mai tusi tātou te whaitau atunga. Tau te ilo ese umatu stala ese fo itaimi na tusi ai ele I kopi na mori mau a mātaio ia mā reko penga kopi mā reko ia Ioane. Le ai, na alu tangata ia whaila na ia moli mau I mea na ia moli mau ai. E o fo ila le apostolo Paulo. Ele I tusia me le apostolo Paulo ia lea. Ia na tusi umalava. Na te le I tusia me le tusia mātaio mā reko ma luka ma Ioane. I le whenga inga tuai a toa lava. O lai moli mau ia Yesu. So mai ai tuare kenese e tau tuare whaalinga, lai moli mau le tangata e toa tasi o Yesu ke riso o yo lea li iman whaola. O me fu ngau ke ofo ia ui ka ngaka e whai kaur kusipa ia. Ke ofo la ka ika ire lako le mau o Yesu, pe awhi o lai whai kaur kusipa ia. Telo teimi, e whai tau tangata I moli mau o tusipa ia, lako ke mau a uma me uma, except Jesus. And yet o Yesu e o ngā tutonu ia ile o ngā tusipa ia. Ai mori mauru ko kere. E rā ko kere maua Yesu. Whai pio sori. A whi ole mori mau mai ei. Wai o yaka ika ingo ka whai kau voru kuspa ia. Kere opo whaafia nga fo i whaafia lo ka whai kau voru kuspa ia. E mori mau uma kuskala kuspa ia ya Yesu. O i ole ali. O ia o le whahola. O i o le tātou wha moenga. So, e tā uala le mori mau o le toa lua mara toa tono. O lea lai tātou te tala no ia fionga pa ia lea toa. Ma tātou tala no ia Yesu. Tātou tala no ia nā oa onga. Tātou tala no fo ia. I lea nganga pa ia. Amen. O i o le whaia onga siri. O lea la tātou tala no lea fiafine nei. I le mori mau a le toa lua. Po le toa tolu o nei tā ua. I to tonu o le. O le tusia Ioane o lona ma tā upu e.
Amen. Se fuluma le lima. La fai taul fai upa luas fuma le ono ma luas fuma le fitu. Fai mai fai upa luas fuma le ono, lai tanoi le ngang pa ia. Amali umai le fesoa soani. O le o te awina mai ia te outou. Mai le tamā. O le anganga lea e tupu mai ai le upu moni. O le maliu mai le tamā. O ia lava e molimau i a te au. Tau te molimau foi, a wā ua outou whaatasi mahau talu le amatanga. Whai mai le whetalai ngā Yesu, o le anganga pa ia le la sau. E sau e whai ma molimau i a te ia. E sau la le anganga pa ia e faamautuina le molimau e ia Yesu. Ana le ai le anganga pa ia, e ke whai kawar kuspa ia, le ima se senga mal observa la le manguspepa, kukusa. Ai ono le anganga pa ia, o ia leo le molimau, o le na te faamautuina. O le molimau a le toa lua, ma le toa tolu e faamautuina ai. Amene. O le anganga pa ia la, o ia leo le molimau mai le langi, e te le malama i le atua, e te le malama i a Yesu e au noa ma le molimau o le anganga pa ia. O le tasi leo o afoi, o le anganga pa ia, o lea e le o ano i ai pe le o whaatāua ina e le e ka le sia i le neiona po, lana ngā luenga. Ai o le anganga pa ia, pau a ngā le molimau sili. To a tele tangata e fia e whaalongo i perifeta. E fia e whaalongo i perifeta, e fia whaalongo i whaia onga o tuspa ia, e fia e whaalongo soro isi i mo meo awa onga. Pei fo ona e whaalongo mai a tonu o e te fia, e te fia te whaalongo i a Kevin. Ai awana i ngalo i a te oi. E te tauna le leilau whaalongo, po o whao ngā e le anganga pa ia Kevin. Po le tala noa mai Kevin lona mawhau. Ona e tāua, tato wofo ilai i le. E ile tusi le a Yesu, e ile whetala ngā a Yesu. Whetala i a Yesu, o i lava o tautala o ia te ia wasa ili o ia ilona lava vi inga. A o leo lo sa ili le vi inga o le na awina mai o ia e tonu ma wha maoni mai le ise ami o le tonu ia te ia. A whai e ke sau e ke molimau, a whai e whai a ngā o oelau molimau, o la ke sa ili o ilo vi inga. Ai a whai e te sau sa ili le vi inga o le na awina mai o e wha mai o lau molimau e tonu ma wha maoni. Amen. Amen. O lea lai wha mere tala le tusi le tātou te le nei te whai tau mai e whai mai. A maliu mai le fesoasoani o le o te awina mai i a te outou mai le tamā, o le anganga lea e tupu mai ai le upu moni, me mua o le upu moni mai le anganga, o le maliu mai le tamā, o ia lava e molimau i a te au. E le sau se angelu e molimau i a ki o ia Yesu. To a tele tangata la tau te whaatali se i sau se angelu e kalangoa ki a la kou. Tele lotu wa mafua maina tutu nisho tantonunga ona na va aise angelu na sau se ise visitation na se angelu. O le angelu e le o se anganga pa ia. So mea fo ila le na, au e tātou te whakarikari se i o mangi angelu se i kako va ai wala to telo nisi whame e ka fia va ai se angelu. Ka fia va ai se angelu whaali me se angelu yaka ika. O le anganga pa ia, pau ala le molimau tātou te whaamoe i ai. Whai mai la ia. O le maliu mai le tamā, o ia lava e molimau i a te au. Tou te molimau foi. A wā ua tau whaatasi maa talu le amatanga. O le ale mea ta o le molimau. Witness. Ia e loa. Rau tango e vatu se whaata i ta inga. O le molimau. E te molimau o oena e iai.
O le whaamasinonga a whaise whaamasinonga e wha mai. O le a wala ausa se sin sau e molimau. A saula le tangata e molimau. E te sau e te molimau o oena ewa ai iaina e tango o iai penga kupu fo i ake oi. A whai o se tangata sa e molimau na ngoi se isi. E te alu lai te tūna e whai mai na ova aia o kango ngoi o urumba. Ia, o langa whai mai a ke au, nga whai mai nga makalango, o ia nga ia, yes, nga ova ai, o ia nga ova ai e o mata, na mata la noa, o mea uma, kusa sa e iai, o oe lao le molimau, mea na le nā ta o le witness. O le tele o taimi, i le taimi le nei, o le mea tau o molimau ia ka ke wha alongo i ngei, e le ngi molimau o mo le mea le whai kala, ma le mea sue kala, mo mea rumors. O whai kau i le aso, isi aso ngā, to be honest, so uma koe ule inka lesia koe maka ngi New Samoa. Yes, I used to be a reporter. O au na avea makusikala, au toe whaalongo i tala le teimi nei, ko kiki a opinion mai lunga, o isi kaimi a e tango e whai tau le tele o tala, le aimani mea o mautino o opinion kusikala, o mo meo a. Sau, a le ngei lava e follow kwa mara kusikala. O mankuanga e a le si a foi. Mana tua foi la kwa ma lenga sau fai langa kala lenga fase se inga isa mo a koa. Lenga ore le TV1 ori poki mai. La kwa ma lenga foi mai nga sau ai alai koso le vengi ia ka maiki ka mo e mai lo kongi le ka avale. Lenga sau fa makala langa Hollywood story foi le lenga ke open ko fai kau ya. Lenga makwa i vevesia ya. O le maali e leve vesi le kala lai wa kumu e lau timeline. O kango kunga whakua o kango le asonga o kango kunga whai kau fo i le o kango o maka le news. O le teimi ana o whaalongo le whaingo le news. At the same time, no tango i loa whaila o post nga ave lunga lau complain le TV1. Ave lau complain le TV1 i le mau tutu o alatou whaamatalanga ma le latou molimau. I le whainga murder story, kasi ala o whaalongo u loa le pepelo. Te lole upa le tuspa ia wha mai o tātou talinga e tofo ina upu. Ia, wha mai le tala le tuspa ia o tātou talinga e tātou te tofo ina, e tofo e tātou talinga upu, e pei ona tofo e tātou lau whaiva o mea ai. O le tele lau teimi, tātou te whaalongo ai, kasi alau whaalongo e i loa tangatola e pepelo. Na ave lau fai tionga le news o mo fa se inga o ma Samoa i le pepelo ai ele ole ia te au ia ele o la fa se ala na ave ku sa po le ale pepelo ni tangata ana faile nga luenga ale tustala o le alu li poti fa le tala o le alu au mai molimau o le to o lua po le to o Tolu faamautuina ni melea oka se mangue le fa se inga sa mo al mele wingi wa popole uma sa mo wa su e po fele vengi lenga ko ai se a ono le watu e fai o le ai o se molimau ale la o le pepelo ale o li poki mai o le pepelo ale o li poti mai na avena la fai tion o le winga la tala ono le o le tasi le vaenga o lo tai se ina o tatu tangata o fa longo kala so o le aso ala na fu ina fai ai and then I make a post ave mala o fai tionga o fai atu and that time ave la o post ma ave la o fai tionga o la lave ele i maua le tala leo pe sa o kasi ala ka fa alonga ke ilo pe pelo wai because o le molimau to o lua ma to tonu e o fam kala inga mel story kasi ala fa alonga pe pelo o ke o fa ka ikiska ka nga kere ilo o le ngai o su e so ka vale lang mo nga e po la le vengi ne su and yet o le molimau to o lua ma to tonu faamautuina ai te taunga halu tu stala o lau kala le leng fa makala mai se isu e mua la le vengi se i maua se siaping e fa mau o fele voting fa mena ka malenga voli ai a tonu te le maka le story vo le o fe fo le tene titi lenga koso mo tu o le toling fa mai ele i maua tene titi ele i maua le voli na fai ele i maua se ka avalenga la vea le ai ma se pine fa mau and yet o lea wa foi wa faili poki o le tala la le na e ta ua la le tala le na o le tala fai tala ile o se news e ala no tala noa ona se ita o mai le mele o le witness a tonu no tau longo just bear with me I'll try to explain the vaenga le e kongeki ir ka kum ka up ona ta ua o le mele o le molimau
I tu tonu le koti, tu tonu le fale famasino, o te iloa lenga lunga lau timeline, o makua I kumu lau timeline i le afo ino le mea. I le famasingonga vo i le a Johnny Depp ma a Amber Heard. Le la ua, fai la famasinonga 5 miliona e ala e su wai for defamation. Tele no fa longo fa onga ele. So se keimi e fai ele, temi na fai ele tau tinonga al tama le I lumo o lana molimau. Lai fai le molimau ai foi. A Johnny Depp I luma le famasinonga. E u fa longo kunga I le silo ia. Lai vala au mai. Objection, Your Honor. Hearsay. Lai fa onga le upu e tau le hearsay. O fa pe uma le leia. O fa longo fa onga le upu hearsay. Eila le tala tuana o ile afoi, le pola sto nai, o la laute, lai fai lau study, o laute mafau, laute meditate le upo le atua. Mo la u men's fellowship. Ai te iwa, o au mai lunga ele atua le, ele anganga pa ia le upu le hearsay. O walu loa, I actually look up le wing o le upu. O nei, o le wing o le upu I te tonu le court, o le hearsay, foi mai, the report of another person's words by a witness, which is usually disallowed as evidence in a court of law. For me, the report of another person's words by a witness, which is usually disallowed as evidence in a court of law. Ole wing ole upule hearsay. O le whaongaina lea, e le tangata molimau, o le molimau o le tangata, po le upu o le tangata, e whai mana molimau tutonu le court, e le whaongaina, aisea, ono o le upu na e whaalongo I le isi, e te le iwa ai I ai, e te le I ai, a o lewe e tangoli poti le tala le isi. Tau mo mele, le wingola utala le whamtala tunga. Aisea wo utala noa I le vaenga lea, no ino wo va ia le upule nunga au mai lo ele nganga pa ia te au le vaenga le ta u ole I le taimi le nei ua to a tele tangata o lo o latou launga ina ia o a onga po o launga no latou whaalongo I lunga le YouTube whaalongo I lunga o le Facebook o lae latou te lei latou te e afoi o le message e le o latou ni witness. There are a lot of people who are preaching the gospel, they are not witnessing. Ele o la toni molimau, or they are hearsay. O mea umalala tu tala noai. O lana whaalonga istanga to tala noai. Ele o la tau lau ni molimau, o la tau hearsay. O la tau, o la tau molimau, o la e moa mai I kalang whaalonga istangata. E whaapena o a onga I le teimine nei to tonu o tali tonunga. E te aluatu I to tonu o tali tonunga, e ke la kunga, o le mea anga la unga mai, o kores furkausanga, o le la unga arangei, o le aia o arangei kaimi, he o marangei kaimi, o le la unga anga la unga, ili sikoa inga le, la unga ili sir kaimi ngai, it's a hearsay. E le o ko iaia se mea faunga mo mai, le kangaka mai le atua, e nate le ia, e le o witness la, o laea, hearsay, o le mea lae na te awa oina, o le mea ngapasi mea lesi kangaka. Ai na te le ila ngona mai le nganga pa ia. Ai whai mai le tala le tusi le ai, ilu I whai mai whetala inga Yesu. A maliu mai le tama, o ia lava e moli mau ia te au. Whai mai whai upmuli muli. Tau te moli mau foi, a wā ua o tau whaatasi maa u talu le amatanga. Lai tala noa Yesu, whai mai, o tau e whai moli mau o sea, lenga lenga kako iai, leko kei loa. A o lenga ngapa ia sau, e moli mau ia te au. E le ia masisi o e maa unga o maka mele ke mingi, ngako iai le asonga iai Yesu, nga le paua yo lau so onga iai. A o le ale mea wale, na sau lenga ngapa ia. Na sau lenga ngapa ia mo oe mo a. Inga ia fai mo, o la e moli mau lenga ngapa ia ia te oe maa. E wha te tau ia Yesu. O le nganga pa ia la, e tala noa mai ia te oe ma moli mau mai ia te oe. Amene. O ia na te whaamatala ina mai ia te oe Yesu. O ia fo ina te whailoa mai ia te oe Yesu. O Yesu, he's not received, o Yesu e reveal. Amene. O tusa o Yesu e ao na whaahali.
O le molimau la le nganga pa ia, o ia na te whaalia Yesu ia tātou. Toi siaki I fo lau molimau. O oe se tangata molimau po oe se kangaka o leke kalangoa I mea kalangoa isi kangaka. O ia wa ore kele ngā o isi whailaunga. Kuso ke lo angar ke minge o ko ke lo isi whailaunga sasa mai a FCD lo ye. O whea la mea ngai le kusi ngai ngai. E fiu e su e po wheme I le kusi lang kalangoa mai. Ar ngai lava e mea koe isi kangaka. A o mea umala, ele o faamautuina, there's no evidence in the spiritual realm. Ele o effective foi, I say because for Mertala to spa ia oleti Apollo, he's the accuser of the brethren. O life to wai, leitau tu wai ti Apollo ya tatou nei au ona le tua. O lai ku nu mo le ku la ka ku wai for mai lale. Imagining for mai tala tu sia for tu sia Timoteo, Paulo ya Timoteo. Ta sia de mediator o Yesu ka ko ro yo la fu e ku nga ia. So a faila o ki Apollo la lesi piko Yesu le I ma le atua tama o lai ku o lai ka ku wa ia ku ar gaming o kemi umala la u ngai Kevin lai fa kali ki Apollo po fer me mai le nganga po ia a o fer me le a me nga fa alongo I Kevin iska ngaka ala unga lai Kevin me nga fa alongo iska ngaka vala au ki Apollo it's a hearsay. Hearsay your honor. I say because he received from the Holy Spirit nga mo mai le iska ngaka. So that ele o se witness. O le mafuanga fo ile na e ala ina le effective le tele o la unga e ala I fo ina le liua ni loto tangata I la unga ma la fo ina le ngalue le mana o le atua on o le nganga pa ia o ia o le molimau. Ameni. Tutono le tusia ngā luenga o lona mta upu mua. Fa mai fa upu e valu. Ai maua e o tou le mana pe a fio I fo le nganga pa ia I lunga ia te o tou. E fai fo I outou ma molimau ia te au Jerusalema ma Yuta ia umalava ma Samaria e o lava I turu ingo le lalolangi. O lea tala noa e saule nganga pa ia e fai ma molimau o oe la le molimau mua. Ameni. O oe, you are the first witness. A o le nganga pa ia o I o lisi molimau. A ola na reveal le atua pe reveal le nganga pa ia te o Yesu. Wa fai o ma molimau o Yesu, whatever ai Yesu na eva ai you see it through the Spirit. Whatever ai lea, I le tu I le nganga. Whatever ai, wa e lo Yesu I tutoni te oe, la wa reveal Yesu ia te oe. A ola na reveal ia te oe, le la wa mawhaina e witness. Ai wha amautu lai le nganga pa ia lau molimau. Ameni. Si koe waku kasi el vaenga nga e kango e afu e tu na I fo o ile wala te mala mai. A o na faali le nganga pa ia te oe pe tango le nganga pa ia faali Yesu ia te oe ma reveal the truth ia te oe. Ave esele ufi mata. Ameni. Te fai tau o tunga tu spa ia mua ke re mala. Fiu ke fai kau ke re mala. Ai ole kaimianga reveal ai. We e mala. Wow! E ora le teimini te tala noa tu wai, I le revelation lena e receiving. Man, e ke kala ngoa kuru revelation, ai ngofo me lisi kangaka, la kuale nganga pa ia ka kala maka o kakanga ua, alu confirm. O le mea lena e va ai, la fo ua va ai tangata. Ameni. Tu so le te tala noa kunga wai le skemi ke kala ngoa kui le revelation. E fiu ke fa makala ukanga kai le malama ka le mea ringa le malama. La lave pongi sa. Mea mua la ngoa revelation ngai fa makala. O le mea ngai fa alongo ilis ka ngaka. Me funa le ngai ke fiu e fa makala. Ele e na o oea ngai ke mori mau ngai aru ko akasia sia wa mio. Ameni. Me funa le ngai ala inga le sala moska ngai kai le ulaunga. Ia malaka la unga. Mahaka ika. Warko o kele fui o kaimi o ka ika o leva o kele ngo kala unga le imangisi nga sala mo ya kala unga ila asu ale wo uka kai lo ngene mafuanga o inga pa makanga ya kame ila asu nga fai e unga malanga nga pa ia nga lu makala ka mori mau ngoka ngo sa o te fa matala ina Yesu istangata o le Yesu na fa matala mai isi ele o se Yesu no o iloa ya uia ele o se Yesu na ise ma maftanga a o le Yesu la kala ngoai o le Yesu ngo fa longo fa makala mai le fai au le ala o sau fa makala Yesu fa makala mera o fefe au kere I fa makala nga le Yesu o la Yesu ma maftanga so ele o aula se witness o aula hearsay
ele count la molimau e mafua mai ona o la Yesu le whamatala o le Yesu na whamatala mai e lunga o YouTube ma Facebook mai ai le o se Yesu o Yese ma maftanga o le teimi na vai ele lua maftanga i ma le Yesu e mawhaina e molimau whamatala Yesu lana ile tusi lea to fo ile tusi le whamatala Yesu le Ioane lea e se fuluma le lima fai upue e lua fit fo mai tau te molimau foi a wā ua tau whaatasi maa u talu le amatanga fato ama whai ana e molimau pe a whai la te lua iei whaatasi mai Yesu e iei le lua relationship e ma whaina e tala no ia Yesu e le lua maftanga amene pe yo au e te lo taimi e no a ono walu e ma whaina o molimau le a i le o langa o to lua a o la whakakainga ia pe fo la o tau o ai lava ka ngaka o kou ahinga fo ileli ai ki o maliu sesi maliu sesi o lo ahinga o tangata e o e whaia lato molimau o tangata wa leva na lato mafuta ma tangata lea mo leva nga lako mafuka ia o ngei ka ngaka e whaapea le o langa ma ke whaalongolongo le molimau o ngaka nga e mafua o na mawhaina na molimau o na iele la maftanga. So now he's a witness. Imagining oi, sa e whaalongo o ngaka lau i kongu yo, sa e whaalongo vo i lele eiso o ngaka lai whaapea, la lai ko kongo o pusa. E ke le oi loa whaakasino ngaka. Lea lau e masau aku i lunga o au walau nguku, e masau aku lunga la e lako e whailau mori mau. Mai ia ole laku lo whailau, ngō whaalongo o ngika ngaka e whaapea, ngō whaalongo e whaapea ngika, leke kala ngō o ngaka nge, e makwa ele iloa pe ia la si sere o ki ngai kangi. Pe ia si sere mori mau. Ele o oe se mori mau. Aisea, e mo i o lai te iloa le tala e whaatau le tangata, a ele a, e hearsay lau mori mau, o le tala na e whaalongo isi, ele tutusa ma le mori mau o le tangata ea. Lana la nofo whaatasi, mafuta whaatasi, ai whaatasi, sa vavali whaatasi, leo langa a toa lava. Whai foi la i o le molimau. Aisea, ono la i ele maftanga. Ina ua vevesia le le ko viki le, ke minenga vevesia, ai maliu le si o anko. Maliu la lau anko lea. O lo anko le na tausia au. O le tele yo o le tele i ona tau ainga po ona anko e whai e a foi. E whai fe au foi. Whai fe au o nga anko, whai fe au ona tau songa. Ai o au. O au na ina o malanga mai ni New Zealand i le luafe i tu langa tau a onga. O iana sa uno foi, o iana tau sia ina o le teimi na su ai se whai. O karkelo whai fe au le ainga o le mako ainga. Aina mana na o lava ia fo ia na yo tau songa e matato ainga e mana o e fai o fo yo na uso matangato ainga e mana o e fai foi mai mana e ma funa mato mana o te o tango e fai ma fai lau molimau ona o oi fa penei lo maftanga sa ele lo maftanga maltangata lea e te malama ai o na winga o lona natura e te matua i e malama i sea e fia foi pe e molimau yanga ia langa o mea umala kalangoa o mea nga kupu lua o langa ma lua savalinga it makes me a vea iau matangata e mawhaina molimau ma whaatinoina nisi o vaenga fa pena foi la o kau mo ma ele winga le upu molimau o na e tā ua a o mai foi la i lo sau e fai o ma molimau ya ke riso au e ke molimau i kala whaalongo au foi ke la unga isi o le skangaka ma kwa ka loko ala unga ri YouTube son e pere YouTube nga le alu lunga so e mai maka upu i foi la unga ide e sau la unga o quote le wa quote solo mai fai la unga ai le o ia se me nga kala ngoa sa o to ile nganga o le tu ya ki oi wa vakwe le tu ilo loko ke kala ngoa ku foi halu le nganga pa ia fa mau tu ka ko foi la ile e tu si le ma records fu ma le ono I wanna ma record mta upu se fu ma le ono fo mele tala le al tuspa ia ai moe o tole mana tu singa nga ruenga fo mai e moe o tole mana io no to wole tala moe o tole nganga moe male mana to wole to tala to tala il tala le fa tau Yesu Keriso
Ina ua alu Iesu le langi. Fa mele fai upu muli a leo le tusi lea mareko. Fa mai, ua mawai foi fetalai, ua mawai foi ona fetalai atu o le alii, ya te ilatou, ona ave ina ae lea o ia i le langi, ona nofo ai lea o ia i le tūtau matau o le atua. Na ua i le langi Iesu le tūtau matau. Whanongo fut vaengalona lufa mai. Ona la tau o atu lea, mata lai atu, i mea uma, wa, lau o lau apostolo fa mai, ua ngalue whaatasi lea li i mai la tau, ma ua wha maonia le upu i wha ilonga ua muli ane ai. O lena o lau apostolo ta lai preach le gospel, ai whamerta la tuspa ia, o laua iei ma wha ilonga. E wha maonia ai le tala le leila iei, o laua ngā lulu e whaatasi, laua iei le molimau le witness. O le molimau o le to'o lua ma le to'o tolu, e faamautuina ai mea uma a whai e te whaalongo i le launga o le whaamalolonga, ai ke le malolo, kasi alonga mafuanga. E te either le eiso whaakuakua, ma le longa lua le kalu whai koe ngei, o le molimau nga ngai whaalongo ai, po o le tala le whaamalolonga le ngei, o mea ngā pasi mai isi kangaka. E le o se revelation, e le o se mea na whaile nga pa ia kangaka ngai whai. Ona fo iso se teimi ai e la unga i wha malolonga anytime e la unga i wha malolonga e ta tau ona malolo re tangata pe a whaile na o le maila o le ta iala le nganga pa ia o le message la lai tala noa a whi tala noa i wha malolonga so se teimi la vai tala noa i wha malolonga se laupasene e ta tau ona malolo a le malolo o lona winga, ele o iai le nganga pa ia ngā whi au. Ele o iai se nganga pa ia le nā oa onga, wana oni information, ngal wakua pasi nungo tātou uru. Ona e whai mele tala le tusi pa ia, na o lau vahenga ia na leo moli mau. Whai mai o la fu wanga lue le atua, o ma meo whai longa, ua wha mautu ma wha mauni ai lea. Le upu. Lai la hunga ku lo vaenga ia lai kala ngor fa malolonga o Yesu o fa malolonga o la o ia fa malolo mai o mai la ko ka o ye moi o la tu le manga o le ku fa malolo o mo me ka wow ai sea lawa le ngata o lai tala no o Yesu fa malolo mai a lai la ku le nganga pa ia confirm fa malolo i fa malolo i fa malolo i fa malolo i lai fa mautu lo no winga o le witness o le molimau Asea, ele ngato lai molimau nga ia, ai alu le nganga pa ia, lau ko o lua molimau, o ai o le molimau wa oe, ma le molimau o le nganga pa ia. E wha mautu, ona o le molimau o to o lua por totoru, wha mautu ina i mea oma. Amene. Ma le upa tus pa ia a loto nga tasi o lua lau langi, ta talo se mea, tali lea tua. Asea, tu. E le molimau o to o lua, ma le to o toru. Amen. O lea lai te launga, ai saulanga pa ia wha mautu. Amen. Wha mautu, wha maungia le meanga ke launga ai. A o fo ilana e tala noi le wha olatanga, e ke kala ngoa tu le wha olatanga e wha atau ia ke riso, ke ilo le le au mai le nganga o le atua, e alu waku ar fe au mai le nganga le atua, alu waku le nganga pa ia kala ngoa ilo loko. Po le a lava se si e sau, o le a lava se le anga nga e iai, lakwa le nganga pa ia, lakwa milo lo loko, kalakala ngo i lo loko e sea, lau alu atu le si molimau i lo loto. Tato ore tusia, ile tusia aroma, o lona mata upu e vadu. Amen. E la unga aku. So le la unga aku Kevin fo ilele a fai la unga mai Kevin mai le nganga pa ia o le mea le nganga pa ia la fai fa mai a wa o la to uma o ta ina le nganga o le tua o atali ila to o le tua fa suma le ono fa mai o lo o moli mau mai le lava nganga i o tato nganga. Amen. Kusa lai kala ngoa kunga Kevin a lu aku le nganga pa ia moli mau lo nganga. Kusa laku le kala Kevin kau yo kalinga. Lau wha longo. Ao le nganga pa ia le nganga lue mai tutonu lau alaku kala ngoe lau loko. Amen. Lau alatu le nganga pa ia tala noa i lau loto maliliu ina lau loto. Amen. Ti kako aku ale kusia. Ale Ioane leo lona mata upu e. Asifulma leo no. Amen. Le lei al tato hui e fiong pa ia le tua. Amen. Suma leo no fai upu e vadu. Fai mai.
La tano le ngang pa ia. Fa mai tala fe upe valu, amaliu mai foi o ia, la tala no le ngang pa ia. Amaliu mai foi o ia, na te whaai loa atu i le lalo langi le anga sala, ma le ami o tonu, ma le wha masinonga. Amen. Fa upe valu. Fa mai amaliu mai foi o ia le ngang pa ia, na te whaai loa atu i le lalo langi, le anga sala, ma le ami o tonu, ma le wha masinonga, whai mai le whaperetania, and when he has come, he will convict the world of sin, and of righteousness, and of judgment. A saula le nganga pa, ia a ona tala noa le nganga pa, tala noa atu se whailaunga, pe tala noa atu se isi le upua le atua, o le tangata molimau, so o se kaimia kalangoa le tangata moni ua ta ua le atua o le witness, po ua tō fia le atua e whaima molimau, na sava vali ma Yesu, kalangoa ma Yesu, ma feo hai ma Yesu. A o ina molimau, e alu waku le nganga pa, ia kalangoa ilo loko. Ameni. Ke va ai pole alonga la unga mai maka upu issues foi le kai e ika. Pole ale kele o mea foi le kai e ika ke fa alonga o kunga e sao. Ai ke fa alonga o kunga nga lue me longa pa ia instead o lo wika wa makanga e fa ma walalo. Amen. Aisea, ele ona la o le power o le fai launga, ai onga yeile si molimau lai witness mai kokong, o le inward witness, lai laku kokong karkalangoa, mini lo loko mai ea, e sa o si le ia malia lo loko. Fa maulalo i vaenga lea. Ke fa alongo, e irisi keimi fo ilele o kaso kako fa maululunga, ai ole kaimi a kalango ile atu e kako loko, ke va ai sau ar kako fa maulunga, sau osea, ole anganga ole atu ele mafai e se poto po se malosio se si, ala ua kalango ole anganga pa iero, bear witness with your spirit. Mele nana fai mai kala u kama fo i nga sa vari ma Yesu le awala i e mau. Kala ngoa ma Yesu le awala a koa, sa vari ma kala ngoa ina woto e tu mai nau Yesu. Lei ma se iroa u ringa i o Yesu le lak sa vari. Kala ngoa, fako ai loa u ringa i Yesu. Wow, fai kunga vanga u faahali ro Yesu. O le teimena faali Yesu fo mai ua mau ese Yesu. Ke ilo mau kama i fai mai woi. Ele i mu e o tā loto a o ia whamatala ina mai a fionga le atua. Ameni. Te i loa le leile anganga pa ia, e kala ngoa kua, ke wha alongo ki lo loko, kwa i mu alu loko. Ameni. E wha o ngā se sēra le sa mo le mu loko i la aso mai, ia ese si ua mu le loko i a ngā siva mai ia. Le o le mea ngā ka ua whaafifianga lalangi, a o le mea le ke me inspire i o le nganga pa ia matala noa i le nganga pa ia kongo lo loko, ke va ia kunga i le mua lo loto, le kala ngoa o le nganga o le atua, le oli, o le puna o le vaile kongo. Amen. O lala ea, o le inward witness, o lai moli mau le nganga, fo mai e moli mau le nganga, i o tātou nganga. Amen. Mea ngai la unga le upo le atua e mangu ia lo loko e le mangu ia lo mafaufau. Amen. E ke lea mei lunga i, ai ke whaalongo kui lau loko, kwa i mangui alo lo tumu lau loto, ai sea, langa kala ngoa i lea nganga pa ia. Amen. O le inward witness, o ia lai moli mau tutonu, o lai moli mau i lau wanganga. Amen. O le moli mau la le nā, pe no whai atu le moli mau o le to o lua po le to o toru, o le moli mau Kevin, a o le nganga pa ia na te faamautuina le moli mau pe sao. A se sela le moli maua Kevin, e le kai ia inga se loto se tangata, le kai sala mo se isi, le kai e peia o le kalkalango i mea fu i e le au ngā. Ai o le moli maula le nganga pa ia, e rua kura sala mo le tangata. Fumaritala le tus pa ia na tea, and when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. O ia na te whailoa, kako waku mo mua ile, se tasi o tusi lea, amen. Hallelujah. Tato o ile, au mai se whaka ka ingole. E role upo le tusi e. Tō momo le luka le e se furu lua. Fa upo se fuma le tasi ma le. Tō mana e vatu se vaenga le ina ia make sense le melo tala no whamai. Pe ata ita ina o tau isu nako le tala no ile nganga pa ia. Ma li i. Ma fai pule, au tau te papole sa o tau e tali atu pe wha pe whea.
pe se a fo i tau te whai atu ai. Whaalongo whainga munu whamai. A wā ea o lea nganga pa ia ia te outou, i lea lava i tu waso i upu, e ta tau ona whai atu ai. Amene. Tau te ilo lea nganga pa ia kalangoa. E ile kei me saur kala le lefu lea nganga pa ia tala noa mai tu tono lo loto, and then it comes through your mind. E te ilo le leia le te me tala noa mai lea nganga pa ia umanga e ile te me a au le tala noa mai lea nganga pa ia ilo loto. O ke ilo le leia le kei me kalangoa mai lea nganga pa ia e o mai lo mafofau ke ilo le leia ele o ga'ua sea o ngo ke fikanga nginga e le kai mawhai lo mafofau o ngai ilo le la revelation. Ke ilo le leia le me nganga kai la wa onga. Ke ilo le leia o whea kua nganga pa ia. So le o ke ilo le leia o oele o e whaalia mai le mea lea. Asea, ona o mea ia o ke ino mea whaani mai ki hau. It's too good for me to come up with. I mo mea some of the revelation, e isi me whape woi soli. Oka, o skei mea umanga ula unga inisi o mea fo ie, ula ko whakusio kua lua vai. Ke rana mea o karangoa ngai. Wa o ke ia le whaali mea le nganga pa ia ki hau, yeah. And that happened to me many times. Ke ro ka ime te nofo lea, makua ia ulei loa pura mea o karangoa. Yes. Ne vai lo ko kingon ngai afiafi. O te nofo lunga nofo le nei. I read the Bible, I study, o a uele ngi maka upu fu ke kango study pela study maka upu lea. Sometimes, I just read the Bible for me o ke kango uie e fai mo kango kuskusi alo mea. O lo nofo lunga nofo ngai. O ke mi rola ngai sa ulanga pa ia o ko mai le mea, o ko mai le mea, o ko mai le mau, o ko mai le mau. E ku fa kasi e mea uma. A o fuelanga o kalangoa kunga, me fuelanga le kero ka note ka ke fai, reka ka ka stick kai. Asia, ono fu ka note la lava ka penga ka ikale netro. A ona saulanga pa ia, saulanga pa ia ilo umalanga pa ia po ikanga kala mai mo mai o ikanga kala fi fa no, fa mai o ire manga o mir malo, ke ale o aver fe au mo le kanga ka aver fe au o meu ke ka penga ai, o lawa au mai le nga pa ia. Amen. O la la molimau. Ia mana tua foi. Ele o se fe au ha o fe au le tua. Amen. Ora na saulanga pa ia sau e ave. Amen. Ya. Ka ko wianga o mea whainga ruenga whetalai lea tua. Amen. Whamele tala I whamai. Awaia o a oleanga pa ia te outou. I lea lava I tu waso I upu e te tau ona whai atu. I'm telling you. Kele kaimi wa kupu e kia uru mea lea. O kere ilo ia te oi. Ai taimi wa ukua I lumone. Ele te mina wala au lia, I shok to o lua e alu e la unga I le si a foi, tō ngaro wa pinga a ele a foi, ele festival la le sa fai sa moa, it's one of the Satasio festival foi le a tape, le sa fai sa moa, ngalo le ngore festival, o le maa lia na, shok ko o sticker with notes, shok ko o la e kele o kaime fai anga notes foi le lea, fai lunga lang kere fongi foi le alu roe la unga fai kaurang kere fongi fai e kulo I lunga fai langa la unga kusa wasa vali lunga ai pe mar kere fongi fiu e fai ele ola o makua I le loa po le mea a fai sa ulo malanga pa ia kaiminga avelo ia ma upu ia ona la unga lo la ia mai mea nga mai le nga pa ia o kasi ko kilo ka kang fa ola ingai fa pena le tua matala tu spa ia a waia o a olenga pa ia te outou I lea lava I tu waso I upu e tatau ona fai atu ai a pengisi leo ngai kala ngor ke me kuar lumor fa masingonga nai anytime so lea lava le taimi te mana o mi ai amen for the Holy Spirit will teach you in the very hour what you ought to say. Amen. For Maile, New Living Translation, for the Holy Spirit will teach you at that time what needs to be said. Amen. Tato ole tusile o ile na yesa tasio vaenga e sel ta ua iole. Fatita ingol vaenga le. Itono tusia Yohane le mta upo e vat. O ile kala le ka ko ke fai kau lenga o ko eu inga ie e avele fa fine fo ile ia Yesu e fa masino si ka ko fai kau de tala na fa mai. Ona maliu atu leo Yesu I le maunga olive, o le sengi o le tae aona toe maliu ane ai Yesu I le malu. Wo mai fo I le nuu uma ia te ia, ona nofo lea o ia I lalo, ma o atu ia te I latou. Excuse me.
ua taʻitaʻina mai e le ʻautusi upu ma le ʻau farisai o le fafine na maua ina o mulilua ua tuuina o ia e i latou i totonu. Ua whaapea mai i latou ia te ia, le ao a oe, na maua le nei fafine ona o mulilua ua mautino lava. Oka, makua ia ia evidence au kama ia a. Ua vai walefa mei ko akele le ngō mai, o lau farisai o. Longa winga, e renga o se kasi, e renga o se lua, e renga o se kolu molimau. Ke rope fia molimau ia leo mai, mau kukua molimau, evidence o mai. Foi mai rola ia lau ringa ia. Ua poloa i mai mose ia te i tātou, i le tū la fono, ia fetongi i maa o e whaapea. A o oi, pese a se mea e te fetalai mai iai. Ua lātou whaapea mai, e tofo ia te ia, ina ua maua i lātou se mea e mōlia ai o ia. A ua punou Yesu, matusi lona tamatama i lima i le ele. Kuso leo o atu tangata nei, male tū la fono, watu mapinge whaamau, mau ki ngoa lava. Mau ki ngoa sora ku la fongo, ma o le mea te tau ona whai, te tau lana tau ai ona lai whai mai ele tusi. Amen. Lea lau o atu lau vaenga ia. A laeng, whai lea o ngā Yesu yo, a leo waku lau vaenga ia. A waku le melea. Whai mai ia, ele itali i mai e Yesu. Straight away. Amen. Me fo le ta ua si kako o inga masam ka upu le awangi i wafen kako ukati. Whai mai waku lau vaenga ia. A ua whaliu Yesu. Ua, wa tusi le pala. Whai mai, ua punou Yesu ma tusi lona tamatama i lima i le ele. O lea lai vevesi e kula vaenga ia. A lai kusi le limo Yesu le ele o whalongo o la unga le si. E le si kakanga o whai mai. Halo la unga la ukama mai. Uka uloa me nga kusi Yesu le palpala. Uka uloa me nga kusi Yesu. Nga kusi uma Yesu anga sala lo vaenga ia lenga. Lenga aku vai. Soli. E le iko kongor kusi pa ia. Nare mea. Nare me la kako wha opo poifua me. E le uka ua me kusi pa ia me nga kusi Yesu kongole. I rungo le parpala. O lai tā ua Yesu se umaka koko whaasino ako whai mai la ia. A ua punou Yesu ma tusi lona tamatama i lima i le ele. Whai mai le whai upo e fitu. A ua la tau whisiri atu pēr lava i a te ia. Ona toe nofo lea o ia i lunga ma whaape atu i a te i la tau. O lai fo i le anganga pa ia. Whai mai o le anganga pa ia. O ia le na te whaai loa le anga sala. Amen. Na te whai loa le anga sala, a o na tautala le anga pa ia ma molimau le anga pa ia wao le anga pa ia o ia le molimau. The Holy Spirit, He's a witness. A o na molimau le anga pa ia, e expose le anga sala mai loa le anga sala. E loa, e tala noa lo le anga pa ia, i loa mea la i loto tangata. Amen. So se kaimi e tala noa le anga pa ia, e tala noa sa o i lo loto, i lo le mea na i lo loto. Ona sila le atua i le loto. Amen. Leo aku lau vaenga i malako au kofu. Ai pungau Yesu. Ia au ia. O lana wha moe Yesu i le nganga pa ia. Po le hase kali e au mai. Amen. Lana wha moe ona fo o le nganga pa ia. O ia o le molimau. Na wha moe Yesu i le nganga pa ia. Amen. Fo mai la i o le fasifai upu le fo mai. A ua lātou whesiri atu pēr lava i ate ia, ona toe nofo lea o ia i lunga ma whaape atu i ate i lātou. Whaalongo le tala Yesu fu mai. O so o tau e le ai sana anga sala. Ia lua i tongi se maa i ate ia. Whamai le whai upu e valu. Ona toe punou lea o ia ma tusi i le ele. O le ale mea lau o tusi e Yesu e le ele. Lana upu le na whai atu ana nei. Na on whai atu Yesu o so o tau e le aisa nga sala ia liu a mai. Ia lua i tongi se maa. Ia te ia. O na whaliu leo Yesu to e tusi ala na upu le na ilunga o le palapala. Amen. Na ta ualtus. Whamai nisi. Langkang o Yesu kusi ang sala kaka. No, lai whamai tala tusi pa ia. O na to e punou le o ia ma tusi le ele. To e tusi lana tala le na whai. O so o tau e le aisa nga sala, ia lua i tongi se maa, ia te ia. O na to e punou le o ia matusi le ele, whamere le whai upo iwa.
Whalongo foi la, pe no fai atu, o le anganga pa ia, a feta lai le anganga pa ia, e sala mōr tangata. Leima se ika. Amen. O le ngā aku makua I fei, kai ia Yesu. Montu o le no atu e su ese mea o aku e kau, ai e Yesu. Le ngā aku e su ese mea mō ria Yesu, Yesu. Lau aku malako pea ala, foi le ma Yesu. Merku la fonga mose e a foi ngole mea. La saukala, la saukala. Le fo mai kau ai fa finge fa penge. Mako mau aku le leiva, ai kasi rua koru fa lima mako umai nga maka iku le. Wai ku ise si mea nga maka iku ringa ia. Ai kasi rua koru molimau, erengi molimau o maka iku umai mei. Nga mako ilo umma le finge le ngi. Pana o, e saukala. Le waku la kau ai ma. Na o e su ese mea, e moli a Yesu. E vai e fale ko unga uringa ia. Le ala wa umana feta la Yesu, ko e kango Yesu fa amaka maki kele lungol parapala. Ai se o ko wele siang sala ia kongi mo mola sa ma. Se I mori mau mai fo mal parapala ia ke o ko. Fa mai la ia tala tu spa ia. Fa no fo lai. Fa mai wala to fa alongo ia. Ke mianga feta la Yesu fo mai. Wala to fa alongo ia. Ua I loa la to wanga sala I o la to loto fuatia ifo. Amen. A o ina moli maule anga pa ia. E kei loa le e ke anga sara. Po le alo fia kamaleanga. Po le alo fia malo I fia. A kalangoa le anga pa ia ke oi. E le fi ngau alo anga maoi. O le keimi e kalangoa ai. E halu loko. Sorry Jesus. Yes, sorry. Kasi ar kalangoa le anga pa ia. Salamol kanga kangi. Se va ia Yesu, fo meritala Yesu o mea umau te whaia, o lo utamae whaia, o lea nganga o te tamana Yesu, lea nganga pa ia, na mori mau. Nei ma se mea ere o le poto o Yesu, po se isi lava mea na whaiai, na tautala Yesu fo mai, o mea umau te whaalongo ia, I lo utamae. Mai Yesu, o kere kau kalafua. Ere ngofo whai Yesu kau kalafua ngai, e tautala umai mea na whaalongo I lo utamae. E ofo ilai I, ele ngofo whai Yesu kalia ku, ele kalia ku Yesu I songa poko. Ele I whaliu Yesu fo mai, sole, o wheala o I ko mori mau, whawhenga kupu, ele Yesu e a Yesu ngā mea. Whaalango Yesu le nganga paia. O le ale kali ngi whesiri. O ngā asisi ere kali o le akau aia ui maa. Iwa fo e, o la wo atu avele, le whawhine whamasino. Fo mai le, kako whai kau fo ila, fo mai, ua la tau whaalongo I ai, ua I loa la tau wanga sala I o la tau loto fuatia ifo. Fo mai la ia, o na tai to a tasi lea o I la tau malu I fafo. E a fua mai I toia ina, sewa ai o koia inga mea I ke ofo, o koia inga, e urusi ngaro wanga mai. E a fua mai I toia ina, ua o atu I e au pito iti. Ua tu ua na o Yesu lava, male fafine, o lo o tu I tonu. Ai se ale mea waka ua me le kuspa ia e a fua mai I koe ingangkau ai waere I ku ua ele anganga pa ia le fasi foi upunga I ngā e avaku ko ngā e whaakumu e kuspa ia e rei whaape walu warengi upo le anganga pa ia mai se I ku ua le vaenga le ie ai foi mai e a fua mai I toe ina ona foi ole matua ole olo wola e te olai ole tele foi nao mea sena e whaia ole kele foi ngā o murilua maanga salanga kako whaia Wai siri aku nga kele kako wanga sala a whaie e 5 au tausanga. E siri aku nga kele au wanga sala nga komiti nga ilo hau le whako a kou 10 montupu. E kele aku fo I anga sala ka ngaka ua 7 na ilo o anga sala ka ngaka whako a 10 tausanga pe 2 tausanga. Ia e kele, matua fo, o mea nare nifo mai mafu mai to ina. One of the reason. Aisea, ono le matua e te olai, o le telefoina, o le nei tenei titina maua kui, e rei lope whako a se furufiku kausanga, po le anima kua ngi, kengi kiki e. Le ua maua aku whaapea. A tonu ngare paunga o langa ngasala. Ai o lai ku alisiko e inga whapengi malanga ala. Le la sa unge kongi le ngei aru koko, le ngei kengi kiki pe whako a se furuvaru ngasala mai, vai, muri lua. Ai whako a maua e whonga nga whaiaku ala nga pa ia koe mangkua e whungar koe inga. Awoi. Ngale kasi le muri lua le mo I a o hau o kasi kele. Fua mai wai loa I whaanga ie langa ianga sala. Wa expose. Anganga pa ia. Pe a o ina tali le anganga pa ia. Pe a o na mori mau le anganga pa ia. E sala mo le loto. E kire fio la vane.
e ke le fia malo, ai se ha, e kala ngoa kwa le nganga pa ia, he lua ke whaalongo ki lo loko, wa o le tanga sala. Ke sala moa ia. Amen. O le moli mau, o le tangata na iai, o tangata na mafuta, e le mawhai ona e moli mau i se isi e ke le iloa. O le teimi le nei, ia, tere na ufa ngaina le whaate ta inga le nei, ua tātou iloa o maa, ia pe oha. E mawhai no u talatala noa, ia pe o le mātou pale mia ngei, o Jacinta, ia, pole a lava so u iloa iai, o anga kala nga whai, o mea uma lau ke iloa. Koe o malama ianga mea ia whai solo ngei New Zealand, o anga ngā ruenga, o mea uma o le pale mia o New Zealand, o mea lai mai social media. Lau te malama i information, malai mai. That doesn't mean e mawhai no moli mau ai. Ai sea, kusa lava pole alo o malama i le aso ngā whanga wai, o mea lava ke study inga, leo langa o Jacinta. E le mawhai na avea ia umakangaka e moli mau ai. Ai sea, ona foi ele o iei se maftanga pe fulio ke masangi vo ile. Fa pe na foi la tatou ma Yesu. I to tono e kalesia matali tonunga i le taimi le nei. O le to a tele o lai la tau te iloa Yesu i le wha makala akua launga al whaife au. Lai la kou ke iloa uma mai le mori mau a istangata. Ai le o avea i la tau ma mori mau. E ale skangaka o lai la unga kemi o lai alu ka la i Yesu. Lai ka la i menga wha alongo i skangaka. Ai le o iai ma se mafutanga. E le ma whaiuna avea o e ma mori mau. Pe a whai ke rua le mafuka ma Yesu. Ono o tangata mori mau. O tangata mafuta. Fa mai la i o le anganga pa ia e sau e mori mau ia te i tātou. E avea i tātou ma mori mau. Fa to a avea i tātou ma mori mau. Pe a whaina tātou mafuta ma Yesu. O le anganga pa ia la, fa meritala le tusi pa ia o le au apostolo e whaile la tau ngā luenga, o na lae la i o le anganga pa ia ua whaamautu. Amene. Wa lae le anganga pa ia ua whaamautu le mea le tala noa toi la au apostolo. E le mawhai o na whaamautu e le anganga pa ia se fe au ele e mai a te ia. So, o le witness ma le hearsay, two different things. Fele vaenga nai te iai, i lau sa valinga. O oio se moli mau. Po oio se tangata o nai te wha alongo iska ngaka ngai saula ia kopel moli mau. Vo ilele whamai, wha pia Yesu. Mea le ngā uala, i o ngā whiwesia i fo ile tino ke riso, maa wha ina tino ke riso. O nei le o tātou ni moli mau. A vea i tātou ma moli mau mo ke riso. O le moli mau, e maa fuka ma Yesu. Tatar noa ma Yesu, mafuta ma le ali. Sau Yesu kalangoa iai, a kalangoa i langa upu, fai kau langa upu e whaahali Yesu. E o fo ilana e tala noa mai aru ke kalangoa iskangaka. Ke wa i ke kalangoa ku ngā lua nganga pa ia mori mau fo iloko kangaka ngā lai alu e wha mau kua u kala i e whai aku. Lai ke kalangoa ku le upu alu le tuanga lua i fo iloko kangaka aisea. Lai alu e nganga pa ia langa o lua ma nganga pa ia ngā lua wha kasi o oil mori mau au Yesu. O aifu, le nganga pa ia leisi mori mau, o lua la mori mau i ngei. Matala Yesu, o mori mau na o au. Elea o ngala o mori mau. Amene. Ai fa mai Yesu, o lai fo ile sila mori mau ia kia. Ai fa mai Yesu, o mori mau fa nga o au. Langa lo kei lor menga usau wai. Fa mai la yo tala Yesu, ko le karikongu mai ia kia. Karikongu i ngā ruenga. Ai sea, ona o mea umala tala noa Yesu, o lai tutupu. A tala noa Yesu fa malolonga e maloloka ngaka. Amene. A tala no Yesu i vavenga, e kukupu vavenga. Amene. E te ilole le ia la, a ona tala noa la ia Yesu, e le na ona ia la tala noa. La e kalangoa Yesu, a la e alulenga pa ia wha malo lo, umameka ngaka isi mea. La tu ia Yesu, fo ile ai sau te au fo mai, se kamalo la au ngai fi wha malo lo, ma Yesu la laku fo mai, au ke sau. Kau ngā wheka lai. Vai nga whai ar kalanga wha matara Yesu ia whai atu sa maro whātua tua. Vai o lai karango Yesu ia lai malolo i fo ia. Ia ka malo lai lesi piko. Oisea, ono lai ia lesi mori maulanga lua i fo yo. Lai atala noa Yesu i lai alu lesi mori mau confirm so le upu lai tala noa Yesu.
se manga ia pena foi la e o fula ni te mi le kakalango kai le upo le atua ia le kakalango ku i haole nganga pa ia ngai kalango i lo loto sui lo loto i se mea ka kaulango o ma fau i so mafukanga mai Yesu ke mga vea uma molimau launga lue ia i le nganga o le atua ia ki oi e sala mori le ia fiafi le atua o launga lue le nganga i toni ate oi amene e avea oi ma molimau o le whanau nau ta inga le nā, o le anganga fo le nā o le tātou, o launga ina le upo le atua. Aua ne ia vea oe maseisi e te launga ina le fe auna launga e leska ngaka. Ai alu e sa ili le atua i le anapongi matatalo, tu ulau tangata i le atua le atua. Au mai se fe au ia kia au kia le afi. Ia wale kele uska ngaka, i manga oe ave fe au ke kele. E le masisi alu e fia whainka mai mea la iki, a whai a koile a kua, i alu la e sosoangi o le a inga lali. E musu e sosoangi o mai se mea. Se whamaungi mea iki. Le alawa le mea, e vatu e le atu e te ngalua i whamaungi e. Na e ngalu e ile atu ilo ke vai ke kango ku i o foi lo ngaluenga ke ngaluenga o la lave ke fai ngaluenga o ia po ko lo fai ngaluenga la ke ngalue ala la kula nga pa ia fa mangui e isi mea vai a Josefa la ngalue Josefa fa lo Potifara merkana ku spa ia o mangui a Potifara o ngo Josefa ku so la fai ngaluenga Josefa la kula nga ngole ku fa mangui o me uma fa mangui me uma ko ngore fa so se mea ka ngo Josefa ya e mangui la laku Josefa ko aku kalo e kasi ai manguia a ko ya ma umanga Potifara asea la nga pa ia fa manguia uma ia asea la nga lu fa ta simale tua matal tu spa ia fa pui na ia fo ile tua la fo ia laku konga nga vai nga lu fa pui ai laku fo ia va o ia nga va ia umanga panka asea o nga la lu aku ar fo nga pa ia ku se ngofo ki Josefa nga pa ia nga lu loko kangaka vai ko ma soli e shall mere something in this guy. E sen manguia o mako loko lakare. La mea ninga mako manguia pe au mako vaia oi. La mea ninga e whaere mea manguia. So le ese lo waka mai. Ese lo poko. Ese la mako i manguia kaka i malako leilo. O le atua la ea. La ea whai mea Josefa. La ea alu le nganga pa ia ia ngalue solo. La fu la moe sko inga falau. Moe ngasi ko inga falau. La fu e moe Josefa le sipiko. Ai alu fu le nganga pa ia faali le miki o ia Josefa. O ia fu. Ia falau. Le ai ma se si eiloa fa makara le miki. Halu ala nga pa ia fai ele miki nga lai Josefa le sipiko lai ma se singa ilo sau ia fo lai ma se singa fai fa makala inga le miki nga o Josefa le ngi sau le nga pa ia sau ka ia Josefa le mai langa o kango ave o le miki o le winga le miki o me uma ilo fa le ke oi set up le nga pa ia promotions asia lai work together la ku vola yo Josefa fa makala le miki mo work promotion ave le tua ku urunga o la kula yo la nga pa ia ko fai ai o le mele la kupu o le onge lea ia mai uma me nga lu me nga pa ia fai fa le saiko ave mai keu me ia wa ia kausanga o le onge ave mai nga pa ia direction o me uma fai nga lu fa tasi o la venga luenga ia la nga luenga ala ia luenga pa ia fa nga lu fa tasi ma fa maunia la lu molimau a pena fo ila tātou wola me tātou savalinga whale anganga. Ma whaina e launga e te tala noa a lai moli maule anganga o le atua isi loto istangata o le anganga pa ia nai alu e wha mautu e te tala noa e le wha malolonga a lai malolo kangaka lai kalango e esea lango lai alu le anganga pa ia wha mautu le whi aule na e tala noa ai e le o se mea e wha alongo isi o le mea na tala noa ma i le anganga o le atua ia toi. Amene. O le anganga pa ia o ia leo le tātou fisosoani sili. Wha moe le tātou sāvalinga. Wha manuia le tua i lau sāvalinga le nei vai aso, ne sinao vaenga e ona o le tasi leo vaenga na tala noa ai. Ia ai le ima whai ona tala noa le tele o mta upu ia ona o le tātou internet whaftai le tua pe a whai ele o a whaina. Ia lau whaafonga nea fiafi. Ia ua watu e se nā vaenga. Ia moli mau e le anganga o le atua i lo loto. Whaamanuia tele le atua i lo loto. Ma lau sāvalinga le reiva yaso o le tua le mātou tamā. Whaamanuia i lau whanau. Me se le ngalua lo wanganga pa ia i tutonu o lātou loto. Whaailoa iai whaamautinoam whaamautu lau upu ia te i lātou ma lātou sāvalinga i o lātou i loa. Lofina ngalo o i whaatonu oi. Me se tamā ia avea i lātou ma moli mau.
o lo wanga pa ia ye se la to maftanga ma o Yesu ke risolo mato mo li mo lo mato faola e ala ile mato sa valinga fa le nganga fa manuia o de ia fiafi fo i de vi inga ia te oi ono swa fo o Yesu ke risolo wole mabala au tu wai nei amene amene Via le tua fa manuia le tua ia te autou ia ma le tou sa valinga ia tatou feiloai ia i se aso momoa i le alofa ma le anga le leo le tua o Kevin Uruiva le nei alofa tele mo autou tatou te feiloai fa soi fua ia